Assalamu alaikum, урматтуу Son Janıma YouTube kanalının görüşçülері sizlerге kийинки автоунан көрсөтөбүз. Matiz 2002 eкен тугандар. Koreya. Автомат 0778 25 40 86. İçki salonların көрсөтөлү, мотор жактарын көрсөтөбүз. Так, азыр. Состояниясын көрүңүздөр тугандар. Кемчилиги эмнелер? Не кемчилиги бар ака bunun? Kemçilik пока жоқ. Жоқ, а? Мотор коробка жоқ. Краскасы biraz неме екен, а? Аркасында. Бампер ғана. 1200 сом тұрады. Болды. Так, кейін ішкі салондарын көріңіздер туғандар. 270. Оке. Автомат туғандар. Салондарын көріңіздер. Kanala жазылып, башкаларга бөлүшүп коюңуздар. Так, мотор жагын бир көрүп коелу. Мотор жагы. Иши жок, а бул жакта? Бакаласы иши жок. Иши жок. Техникада алып. Мотор коробкасына жооп турат. Жооп бересиз, а? Аркасын бири көрсөтүп коюңуз, а? Арка жагын көрүп коелу. Айфонду көрдүңүзбү? Arka jayını bir açıp verse, arka jayını görüp koyuldu. Salonların görüp açayım. Çirik miriklerim üstüyle. Çirikleri çok değildi. Çirikleri. Koreya'da çirikleri olmuyor diyorsunuz. Mesela metallı ışık bulup da döndürülüyor. Alış kireyken, aydaş kireyken bamperin arka jağında. Biraz iş varken, bolosо başka çoğun dele işi жоқ екен тугандар. Номерин көрүңүз орда. 778 25 40 86. Başkalarga bölüşүп коесуздар. Arka jagын көрсөтүп коелу тугандар сиздерге. Maka arkaca. Çirik mireği hiç kандай yok. Alma şu жылдар var mı? Yok, variant çok. Naliçka. Только satışınız geliyor, naliçka. Bası kança dediniz? 270 yaptım. 270. Çürperes biraz. Azmaz. Stupka kılavuz. Stupkası var ha. Oldu. Nomeri de gördünüzdür. Çalıyor ister.